Ćao, sada ćemo raditi vežbe za razvoj mišića trupa, njegove prednje, bočne i zadnje strane, pretežno zadnje strane, odnosno lumbalnog dela leđa. Angažuju se tu još neke mišići, ali glavni izvođači, odnosno agonisti, su konkretno mišići trupa. Možete da ih radite kući, jednostavne su, ne trebaju vam nikakve sprave i rekviziti, tako da samo volja i disciplina. Prvu vežbu koju radi je twist u parteru sa tegom od 5 kg. Može da se radi i bez tega ili sa bilo kakvim težim predmetom ako imate, nije problem uopšte. Početni položaj je sedeći sa podignutim nogama i trupom nagnutim nazad. Rade se rotacije u trupu. Teg se spušta što niže dole, što više se rotira u grudnom delu kičme kako bi mogli da angažujemo rotatore trupa, a glavni mišić izvođač ove vežbe je rectus abdominis, to je odnosno prednja strana trupa, trbušnjaci što bi rekli. Rade i pregibači u kuku ili psoas. Vežbu možete raditi po 30 sekundi za početak, ako možete da izdržite i duže, možete duže. U 3 serije to je sasvim dovoljno. Sljedeća vežba koju radimo takođe u parteru, laka i jednostavna za izvođenje, izgleda naivno, ali uopšte nije, posebno ako imate slab lumbalni deo, a to je čest slučaj danas, zato što ljudi dosta sede i imaju dosta problema sa lumbalnim sindromom, tako da vam preporučujem da radite ovu vežbu kako biste ojačali vaš lumbalni deo, između kog radi zadnja loža i eventualno listovi u zavisnosti od položaja stopala. Vežba se radi na sljedeći način. Laktove postavite pored tela, noge ako savijete blago u kolenima i oslonite na prste, uključit ćete mišiće lista. Ukoliko oslonite na petu i opružite noge potpuno u kolenima, mišići lista su veoma malo angažovani. Kukovi se drže u maksimalno visokoj poziciji, radi se takođe na vreme. Za početak procenite koliko će to biti, koliko ćete moći da izdržite. Radi se 30 do 60 sekundi, odnosno u zavisnosti od vaših trenutnih sposobnosti. Bitno je da kukove sve vreme držite maksimalno podignuti. Nakon toga možete da povučete kolena ka grudima, a glavu da zavučete između kolena što više, kako biste istegli deo koji je bio aktuelan u vežbi. Sljedeća vežba takođe u parteru, jaka i jednostavna za izvođenje, za jačanje mišića bočnog dela struka, odnosno oblikusa. Početni položaj je ležeći na boku, lakat se postavlja tako da kad se telo podigne bude otprilike 90 stepeni između linije latissimusa i nadlaktice. Stopala mogu da se stave jedno na drugo, to je malo teža varijanta zbog uže površine oslonca. Ukoliko vam je to teško, možete nogu jednu da stavite napred ili pozadi. Znači tu još dodatno rade unutrašnji mišići unutrašnje lože gornje noge, odnosno privodioci i odvodioci u donjoj nozi. Radi se pregib, 15 do 20 ponavljanja, ako vam to bude malo, vi povećajte, možete da iskombinujete i sa izdržajem. Znači, bitno je da sve prilagodite vašim trenutnim sposobnostima i bitno je da ovo rame nije nagnuto napred, nego je u liniji sa donjim ramenom. Radi se i druga strana, isti broj ponavljanja, takođe možete da iskombinujete izdržaj, a može i bez njega. Bitno je da je glava u produžetku kičmenog stuba, da rame ne pada napred ili nazad, da bude u liniji s ovim donjim i to je to u principu. Angažuje mišiće donje strane trupa i unutrašnju ložu gornje noge. Može da se iskombinuje sa izdržajem, što Nikola trenutno radi.